I pozdrav svemu ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo da igramo igricu Slender the Cellar. Hvala bratu Rusu što mi je predložio da snimam. Samo da počnem sensitivity. Znači, on mi je predložio da snimam ovu igru. Ključ. Sad. Ono što je strašno, ne znam kad ona može... Kad ona može da naleti. Ok. Skupio sam jednu knjigu. Venimo dalje. Ključ. One key is used. Oj! Šta je ovo bilo? Nije strašno. Sekunde. Što ste vi pomislili da se ja bojim? Bez da mi priča. Sad. Ko su ovo oni dugi hodnici kojima me ona može lagano uzeti? Da. Ona može naleti kad god hoće. Tu sam bio. Čekaj, idem ja nazad. Odavde je došao. Sam siguran, idem sad vamo. Tu sam bio. Sad vam. Evo ga. Tu. I ovdje iskoristim ključ. Ne iskoristim. Bukvalno sam iskoristio ključ. Ni zašto. Tu sam prišao da može ona da naleti kad doći. Tu, knjižak. Sad. Ja ulazim ovdje. Ovo je veliki propalame. Je toga ključ. Šta je bilo? To mogu sad nazad. Već 4 knjige. Bižim nazad. Ja ću vrištati kroz čitav video, kunem vam se. Ako mi opet iskoči, ima da ju jeb... 100%. Kuću ja stalno... Ok, idem opet van. Moram. Ovdje nema ništa. I ovdje. Pa bio sam već ovdje. Zašto kružim? Stalno. Idem skroz da se vratim na početak. Već sam bio ovdje. Šta se ja vrtim stalno? Kružim po istim mjestima već ne znam ja koliko puta. Da mi je samo da se vratim na početak čitavog podruma. Ja moram da skontam odakle sam došao. Evo ga. Hvala Bogu. Exit. Idemo vama sad. Samo pratim gdje sam išao. Prvo idem na kraj hodnika i vamo. Ok. Knjiga. I ovdje iskoristim, ne iskoristim. Bože. Problem ljudi, ja moram da pratim put. Ok, to je to. Sve super. Samo da mi ona ne pođe letit opet. I sve bi bilo top. Sad, ja se vraćam vamo. Kako mi sam... I idemo ovdje, jel tako? To je to. I ovdje idem, naprijed. One key is used. Knjiga. Ok. Moram ići vamo. I kroz ovaj prolaz, jer je vamo negdje zadnja knjiga. Ne daj Bože. Samo da se ne izgubim, bilo bi super. Moram da pamtim put gdje idem. Ovdje sam bio. Da je li moguće? Visoki ljudi.
Jedan ključ. Moram sad zapamtiti. Čudo da me nije ubila 2 puta. Fuck. Now run to the exit door. Sad je došlo u glavu da ne znam gdje su exit door. Ako se izgubim bit će mislim, već jest je ne. To. Uspjeli smo. Congratulations, you managed to find all missing wolves. I hvala puno što ste odgledali ovaj video do kraja. Ako jeste, bacite like, subscribe na kanal. A mi ćemo u sljedećoj epizodi možda odigrati Cellar 2 i Cellar 3. A možda i budemo snimili novu igru Slender. Tako da mi se vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav.